isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ninawigwatio kana mwendo museisi wa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba watinda nesa muthenyani wa umundi wa kana wa matuku thanthatu mwai wa 10 mwaka wa 2022 nindini wa Vilingi wa Mauvoo ni umanyithie kila cha kitika kwi umundi isioni kivathukanio muno vaile mbetani yitu ya ukamba ni muthenya ula mbunge nene yethiwa yavikia na kumanyanu ula Mutongwe wa ala aingi na ala anini Mauvoo asu onthe na angi maingi mevanthini wa Vilingi kwa ututambanie nginya muthia kwa ilungu ya esata imwe ya Mauvoo twembe kuona amwe kati wala tumanengete wito muthenyani wa umuthi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Kenya Kwanza nimo aingi mbunge nene yasi Speaker Moses Wetangula. Muyumbe wa yata kwathana kukona kiwu kuma mbusini kutetheesya NND. MCA wa Mulango kuya kitwi kutongoesya NND kuliana na mulati wa kiwu kisioni kiu. Na mwi wa mundume kwithi wa wiki itu kithekani kisioni cha Koma ni Gathiani Masako. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chayu ni umanyithie ni tawa ERASTUS kithuku wa NZOMO na kesharo ni ndinda aliula Mauvoo akwanzia ya meko tunena ni kwistila ili itatu kenda yimwitano namba ya otumeli mukuve vatendevi na ndini wa metandao yitu ya mekumo kanile Facebook ni Mutongwe TV, Twitter ati Mutongwe TV KE ati ERASTUS kithuku #ni Vilingi wa Mauvoo na ndini wa YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official. Tuambie na ngewala tumenengete wito Speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula ni waweta kana ngwatanio ya Kenya Kwanza niyo yena ayumbe ala aingi mbungeni isu nayo na niyo yaila kwithwa na ndongo ya ala aingi kumanwa na utio wa Speaker ni kana muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wah niwe ukwithwa ndongo ya ala aingi na munini wake ethiwa muyumbe wa Kilifi North Owen Baya kabinani kau Wetangula ni waweta kana muyumbe wa Ugunja Opio Wandai na Mutongwe wa ala nini na munini wake ni muyumbe wa Kathiani Robert Mbui kwa Mauvoo yange Veronica Siombua na watubanisia hengewa. Vaiki ya saa kitemuthia na utaingi na ingi yumana na ula ukwete nzele umundi Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula ni watu wa iseso ya kumwetanu la Mutongwe wa ingi mbungeni valakila ngaliko inakuza siya ikanda kwayo ngaliko ya Azimio la Umoja na Kenya Kwanza na kiukwete mvuavuano wayo ni ngaliko yiva ina ambunge aingi. That the Kenya Kwanza coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is entitled to appoint the leader of the minority party. Kwenana na utui wa Speaker ni kana Mutongwe wa ala ingi mbungeni haile utongwe siya chama kana ngwatanio indi TCL. What is clear from the constitution is that the leader of the majority party must lead either a party or a coalition of parties in the National Assembly and not both. Indeed, I noted earlier in this communication, in determining the matter confronting the House today, one must ask the question whether the entities claiming the leadership of the majority party are parties or coalitions. The provision of the Constitution seems not to envisage the position of the leader of the majority party being claimed by an entity that is both a party
and a coalition of parties. Itina wa spika kwa tia miao na katiba na miao ya siama ni waweta mwandikithia wa siama sia kiuteti taweti kuvika ituku imwe mwai wa kana mwaka wa 2022 ngwatanio ya Azimio tayandikithĩtie siama 2023 na yo Kenya Kwanza 15. The registrar noted that at 21st April 2022, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party comprised 26 political parties. Honorable members, in the letter, the registrar also conveys that Maendeleo Chap Party, Pamoja African Alliance Party, PA, United Democratic Movement, UDM, and Movement for Democracy and Growth, MDG, have filed constitutional petitions and or objections with regard to their membership of Azimio Coalition. It is notable that despite the written request by the Clerk of the National Assembly, the registrar did not convey certified copies of any pre-election or post-election coalition agreement entered into by the parties with the representation in this House in the response to the letter dated 7 September 2022. Na vanaitina wa matuku kauta siama imwe na tongo yalamasa kuitwa mwavulini wa Azimio kwa siakatha iwe konge na kukoloka itingane na kulika kamini na kuongela namba ya tongo ima Kenya Kwanza kwa 14 na ukaliko ungi kuoleka. May I at this point bring to the attention of the House that several members say to belong to the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party have formally written to my office to denounce the association with the party. In a letter dated 9th September 2022 and received by my office on 22nd September 2022, the member for Ugenya constituency, the Honorable David Ocheng, wrote to convey the decision of his party, the Movement for Democracy and Growth, to terminate its membership with the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. It will be recalled that during the debate on this matter on Tuesday this week, the Honorable Ocheng, the Honorable Kasait Kamket, the Honorable Mwengi Mutuse, the Honorable Bashir Abdullahi, and the Honorable Kenneth Charo also did raise serious concerns as to the membership of the Movement for Democracy and Growth, MDG, the Kenya African National Union, KANU, the Maendeleo Chap Party, MCCP, the United Democratic Movement, UDM, and the Pamoja African Alliance Party in the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Ona uyo vokuyanana na miao ya siama, vaimutongo yunasa kuwa ungu wangwatanio ya Azimio One Kenya. In the last general election, it's evident that Azimio la Umoja One Kenya elected to behave as several political parties in certain categories of elections, and as one political party with regard to the election of the president. It's without doubt that if it were to be considered as a political party, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party has no elected member in this House today, as no member was elected under its banner. Nanundu wa itumi isusionde, Spika wa mbunge Nene Moses Wetangula ni wa mweta mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah toya mutongo iwala ingi mbungeni ungu wa mwavuli wa Kenya Kwanza na keo pio wandanyi wa Ugunja aitongwesya alani ni mbungeni nene. The leadership of the majority party will be as follows. The member for Kikuyu constituency, the Honorable Kimani Ichung'wah. The member for Kilifi North, the Honorable Owen Baya, is the deputy leader of the majority party. The member for South Mugirango, the Honorable Silvanos Osoro, is the majority party whip. The member for Marsabit County, the Honorable Naomi Jilo Wako, is the deputy majority whip. That with regard to the minority party, the member for Ugunja, the Honorable Pio Wandai, is the leader of the minority party. The member for Kadiani, the Honorable Robert Mbui, is the deputy leader of the minority party. The member for Suna East, the Honorable Junet Muhammad, is the minority party whip. And the nominated member
The nominated member, the Honorable Sabina Chege, is the Deputy Minority Whip. Ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo tawa Veronica Siombua. Ni muvea vero na indi ni kumana na utio osu wa speaker vala ayumbe ma okamba mavikena kumya mawoni kivathokanio ma azimio mailiana na utio osu wa wetangula na kwathana kuthi kotini na moma Kenya Kwanza maitania utio osu na kuthekea itambia ya azimio kweta ni matonya kuthi kotini twethukese ayumbe asu ma okamba. Speaker ndana rule na kuyatiania mea a rule na kuyatiania na wendi wake ta speaker na ni kwatia katika coalition itu kama na une tuna meeting wakeli na une tu kama na atu manyondo tuweka chambe tuyesaiti kila tuende na kuikala mbunge kuruliwa through partisan kwa ni kwa thakana ni tu thikotini tuhakikisha kana haki yatendeka lakini kila kimuhimu committee ni form wa kumilila next week na sia form kila sieka chambe ni kusovya agenda ya mbunge na makelinge nda ditable constitutional amendments ya CDF katiba ni kana tu encourage CDF katika constitution itu already ni kwatia yumbe maana atatu me 30 nina signature baba tu unena siama sina hizi kwenda kuthukuma na azimio na siama hizo siathi kwa Kenya Kwanza na kulingana na katiba andu asu maelete kuma azimio kutathalete matuku miongo kenda kana 3 ile kuthela mwino ukite kuuni tuona kana speaker ni wabitia na wani watu la meyao ila wa wailete kwithi yako ukitea kuithe twikwitikala no tuyo usu wa speaker kana Kenya Kwanza neo majority neo kunengane majority leader wa mbunge na azimio yunengane minority ithie musimamo witu ne kana nithio aingi mbunge na nithio twalete kunengane majority leader wa mbunge ya Kenya nimeotukusania asia taile idhaba na katiba ke asia tena freedom of association article 36 ya katiba kwa tiforce wa kwitha ti coalition tutenda nina change mbunge tasia ti Kenya Kwanza na umundi wetangula ni wa rule asia kwa kweli Kenya Kwanza ni majority na ningutungia rais witu William Samoei Ruto mubea ingi ndo tusakuya mutua kata CS wa foreign affairs nituka mbunge timubitithie mara moja nikenda akwate wia athukume uthukumi wake wa miaka 10 ta governor etu wene na trust wangi nani the president na you asa kuwa kwitha CS wa foreign affairs kwa na baima kulio maingi mutuwa nubitite ona bate ukundu yu ona magathi kotini nundu ala members ya 18 masomwa masiama isu sina ise ni ciauma kwa azimio na ciathi kwa Kenya Kwanza period ila thiyitwe ni thithela matuku kenda mwei wa 11 kwa huo na baimana ya ikotini nundu andu azumba matuku kenda maketho apilio elapsiye na Mauvoo kwa Kenya Kwanza kwa uno no kwananga saa kuthipa kana gwiko side shows ukita kuona kweyona ni anoa ni mwendete kaumuno lakini sino ila Chief Justice una meeting otea ni speaker ha rule paiki nukingi kithia wacha kitu no challenge kabau na indi asuni amwema yumbe ma ukamba ma azimio ni Steven Mutinda mule wa vaya matungulu na indi muyumbe wa kiliombunge cha Mwingi Central Gideon Muliungi na niwewe mayase nimeothi kotini nimeoleana na keu na indi namo mangale kweno ya Kenya Kwanza matongwe ni muyumbe wa Machakos Town Caleb Motiso mule na munyana wa vaya Masinga Joshua Mwalio namo maitheke ya itambia na kwegwa moyo muno na kutania
usindi ula methewa maikwata mbungeni nene. Na twisonga nambe ni kana muyumbe wa Yata County ya Masaku Robert Basil ni waumbola kana nuvanie kutumia nzia cia matuku cia kukuna kiwu kuma mbusini ila cisilete kisioni ki na kukenya ikisia enende isioni sikivathukanyo ila cikumbeletwe ni thina wa kiwu. Otono Dani Mwongela ukulivoti ni kana enende kilioni mbunge ki maendeno nyama ni kiwu na kwithwa mutao wa Yata wiki sioni ki indi wiwetekana ndwahisa uviki ya andu onthe. Dina ukosa kiwu na nza ya kitai siukumbelete enende kila kona va ukamba. Mwaka kuthiola ungi enende methi tumeathwa kwa ililwa maundu makwiki wa kiwu indi itina kila mwaka wa usakwani no matambio mavuthu mosa wa makomandazia cia utua cia kuthinikia thino wa kuovana kwa ukosa kiwu na nza ila yikumbela ukamba kila mwaka. Indi yu thino nutona uvika muthia ukamba wa Yata ethi wa mavalani ala mavani ukutwaigwa ni muyumbe wa Kiliomwiki Robert Basil undumwe na kaunti ya Masaku wa utongoi wake Mwandu wa Vinyandeti nimekuyania thini wa ndambuka yitu tukuseiye kana ene ndingi no maende na uthinwa ni kosa kiwu cha utumia na cha kutwaisya maundu mane ma valayu ona kutu wanuambeisye mulati wa mutao wa Yata kiwu kila kimutaoni ukitavikia enendi onthe vala thini wonene waitu na munini wa gavana walaisekana enendi alama vikiwa ni kiwu chuni mailete ukitumia undu vailete na kunikenda kuendea na uvanda maleu na kuinya mutekoni wanza. Mutau ni developed kwa ukila kivo no kudisilt kana kumnyandakela ivovo na tisi wakati kuli andu maitu nene na nena ngasia kana pe andu maimite makaima kula kwa ila cut off ya usi ya mbua za uwe mutondo wilika mutau ni kwa nengu kuli andu asu kwa ndaya mbue uwe sini uwe mita bandu vai cut off please songanga nondo wetu nenga asara nene na wetu mandwa inge mathina nondo wa mutau si ute upeche kiwundu wa ile to peche kumana na kwitha mutau utavikite andu onthe yu muyimbe wa Kiliomwiki cha Yata Robert Basil no kuelesha no kumanda nzia cia kutua nikienda gukithekana kiwu ni chethi wa kinyai cho kwa enenthia vinda yonthe na kuveta isithuku ya kosa kiwu ila ithito va ukamba. Isia ya to mundi twina mbusi twinosi wathi ka na indozi wa yangune ulaumanite nosi wathi ka kwizila wa mutauni kwou kisio kitu inate mashini ya hydrum withia andwala mekuka usini na mang'oini na maumia mitungi muongo na masuvia mang'oimo kwithwa mariumia muno mayukosi. Muyumbe ondathana kana engwatini ona ngwatini ingite cia kisilikali nimekwithiwa maitumia masine ciaki umunthe kukuna kiwu na kuikinya cha kundu kivathukanio nikienda ene nthi matone ukwata kiwu chu na kutwaisya maundu mane ma na kuiyeuna. Kilango za teknoloji no ya hydrum twailome kuna kwa kiwango cheulu ndio utumia stima na ndio utumia solar na ndio utumia mauta petrol kana diesel na enzemu ya usaudia miana ma ya kwandu mamuika lakini kwisila ngwatanio ya kwa yo visi wako na visi wa UN wethia nituka twambisi machine hithi kwa community ugetha usini weke wa machine mwandu wa machine mbingi cia kila mundu na twekea machine imwe tuikuna kiwu matangini na kuma kiwu ki matangini kiithea na gravity kiibeke andu mathima na ende mamina kuima dikwatania aimina tho imasinde nikenda withie nitwaola uchake sione chakwa cha Yata ni ila sikwetha situmiwa nthini wa mbusi sikivuthukanila sisilete Kilioni mbunge chi cha Yata sithiwa sisauwa ni Daniel Mutinda ulo kuelesekana ona kutwika nda kwata masomo makuyana vala wavikie kilasi cha nyanya nukwitha natumia utwika wake kusawi masini na kwikithekana wakwatene na muyumbe wa Kiliomwiki ki kwikithekana mulati uni wa unandu wonthe na ukamba wa Yata kwitha utonya kwiyungamia na kwite kuwa kuma thinani uwanza na kukosa kiwu ulo twikite ntheko kwa isio mbingi va ilembetani ya ukamba. Kwa zito yengi kuoto zita matumbi mbombe manio through mathina pe muse mwetu athukumana ke wa thukumana sungu
mzee usu ni watu ambe hiyo tukumanaga ni mundu wake wa moko. Na ni mundu wake wa moko naende ona usisia kila weka namana. Mboe tumia kizini mera gravity. Ute yake kubandu kithete kisembete. Kwa kisembethia na pipe. Chabi kaba abo mboni pe mibila twike abu yokilagwa nikigu. Okilwa ikigu mo wabinga olonge ukabingwe. No ye bingi abu ye ayu palachali ka kiso no sio kaneti na no kienda inakula wenda akethi. Niguo nguma ndiana mwene na vaikiasa kitemuthia. Daniela Mwankela, Mutongwe TV, kumuva usini wa Yanguni ula wendalani hata kauntini ya Masako. Na niguo dani ya sekana nguma ndiana mwene ni muvya muno kondo wa ngewa isu na tekwate kana yene ndi mangale kwa isu ni makitha mai la ukone sa nondo yiketha mutawa ya tawitha ovo na ainge maitete kai mota kwa ni utetha ciao ni nesu utetha ciandwa nini ni kwati yu muyumbe basili no gwitha yeka undu na gwigire kana ni matetheka nenda kuthio muone na ndaendete nenda kwamba sisi amoya siata kwisela mitandao ni YouTube ya mikumu kanile Facebook Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo na ndini wa YouTube tu live kana imwe kwa imwe va ya mutandao ni wa YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official ningo sisi amoya siata kana mboze wa Facebook alamu ende na kuete mawoni ulwa Mauvoo maitu Joseph Mutoe aseni kondani nikiwa Nzilani area. Mutongwe TV gives accurate information and detailed information ni muvya muno kondo wa woni waku tuke kwa Osea Kimanzi Kalonda ya sia ovamu inge tutamba ni tiji mwe Mauvoo ningelesea ume melwele meva kwa makuta no hotel kwa mukanda Matongwe ni Kambambe na Will ni Osea Kimanzi mwingi aya wa mudhianga dokoni ino ya Facebook ya etawa cheni ni ra asibesu ya zioba Masako Wizards tuned ERASTUS na ile ni movia na YouTube ni soma utumani umemwa Sami Chalo ya ERASTUS kithuku amboko uluma asante sana ni movia kwa twende na kunena hete maoni maku yulwa Mauvoo na nende na kuonengelelia na ngosoma twende na Vilingi kwa oyu matukani. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masito nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single tele single 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto wa share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezo ezo da wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia ya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka nungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku ungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana chao
We call life with a control. Nini nabaka kale na control. Da yundu tuonyekane kulechu. Itende lanso. Itonyeko. Ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe nde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani kuyanza ni mauso wesia oni we atikoke Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Karibu niende na kumanyithia na ndisoma otomani omwe nikenda twende unwetwa Katubo Media ya cia Kenya Kwanza yina mbwata vya azimio mekanena kwananga sana mbesa Kenya Kwanza niyo serikali na mayikala mayitikala kwikala upinzani vau nivokwo kuma tene isu ningaliko ya YouTube Mutongo TV Stock FM official twende na kunena nia nengosoma mautumani menyu o twende na Vilingi tuisonga na mbene kana memba wa mbunge ya Kitui kuma wardini ya Mulango Peter Mwanza vamwe na enendi machangunga ni maungamia kwa kabinda mulati wa kiwu ula wende isu ni serikali ya Kitui wa kwenza ndobo ikisioni cha Kakenu kumana na kila maweta tavena atakana tabatena umelu wa utumi wa ilovia sia mwenende na ingi kwethe wa mwenende ataa konwa kunenga ne mawoni makwambelelwa kwa mulati usu Mwanza ni waweta kana no muvaka utumi wa ilovia sia mbesa sia mwenende theni wa mulati usu umelwe utheini undu itumikite Onesimus Chalo no kutwelesha. MC wa wodi ya Mulango Peter Mwanza ni wangamia kwende kwa mulati wa wenzi wa Ndovoi wala kwenzo kisioni cha Kakeno cha Ngunga wodini ya Mulango wala Mwanza wa vikia kwa setambia ikumana kwethia batena umelua undu ilovili vathito mulati uo inatumikie wala wetakana weyolo dokumento ne contractolo nengetwa wenzi wa Ndovoi dwananize ni lovila si wetu kwethia inatumikie Peter na ole kwa manita na enembi kuma cha Ngunga na alameno that mwingi ni maweta kwethia matana kwenye mdini wa 10 mawoni moka na public participation yolua wenzi wa Ndovoi nenzi we vandu vatailite na contractolo na nengwe weya u anenzi Ndovoi na kulea kuvikia kiwu na indi ambise kumekunika kindu kila enembi maweta Ndovoi yundi na kiwu na yundi na otevyo kuona kwethia wetu kwethia na atumie kimanzi cha shilingi milioni 1 Mwanza. Usanyula wiba Mulango wende ni mwingi na kedho ulusanyuzu nuona kuna weze kumbu andu ma Mulango mayu kwata project isi tu ane Yesu kwezi tu hivi asindo mako sasa na nende information yao na hivi kie governor naona kindu kiki ni affect imanisho na memsi yangi maizika na kuo sindino nisiende etu kwetikelana ita ibani nengetwe pala malelo mano ne kwinzwa mwenenzi ndakulwa pano benzo nzia mwenenzi aketikila nikisindino nyingu ikwikiti obisine soko moyo kwa ndaya ningomukulia iki kindu kitwa public participation. Mwanza na weta mulati uto evoli tune masola maingi na nomo vaka utumiwa ilovia ili inatumikia kwenza Ndovoi isi umelu utheine undole inatumikia valo kuweta ndesa kwetikilo dhukomi otena umelu utwa iwe wodini ya Mulango kini chongwenda kuambia nacho na itakuwa good lesson kwa wale wafisadi wengine. Kwa hivyo mimi nataka kusema hii project nimesimamisha officially. Na miunga miangina pe kwe public participation mwenenzi etwe ona nyebala banwe ni kwenzwa kithima ingi Mwanza na weta kwithia mulati huwa ambiswa ta konywa NMB ni mavitio manene na yuamba kuungama kwa kavinda ambe otwa isio kunikiliwa undu ilovia sia NMB na atumikie na indi esio kithia kula kwi NMB kumanenge livoti kana Ndovoi ini kuendea na kwenzwa kana nipa kwenzwa ingi ute kumana kila chuwetu kana vala Ndovoi inzi tobe na mavia na nicho kitumi iteno likumu nene ulona atumiswe mataviki ya kiwu nendo request county
itunenge andu makwitwa professional mundu ndakanengo contractor na ndambo mana meter cubes imanisha hata kana centimeter cubes imanisha hata sasa nikenda nakonoka ground ngukulia kiki imanisha hata ndukwa mwanu yelese tuna makontractor mo makwetwe ni twizi mumaba twetwe mundu tona wino twika mundu tona thukuma mwene nzi otherwise ni no kiche contractor katika award yakwa ya mulango na ndana thukuma nesa ngeka rivo contracting isu direct na ngwandika walwa na tukathingira kotini namo ene ndele mebikita usini uwanze uvalando voye inzito ni maeleze kulea kwendewa ni undu utongo imovetu unethitwa gwitwa isia maundu bateo kunywa ene mbi pala maweta mayisa kwitikila mulati wonthe utwaiwe kisioni ki matokonetwe kunengane mawoni mo hane moneni ma ene mbi mayelesia uthatuo nundu bizela no we andu ajangunga nene giara nena agwiye na ndicho kitumio kwa na zoa driver beba ozeni nundu taketha no ibinde ziare ne withi odigite kwigara ogogilia mbe mheshimiwa witu ni mubea nundu wa kugwita na wegara na woga niweze ni twamenya maundu ni mandi yako ineza kibugi era gino tethe ni jekano na jona de jomeze nundu no ndigirara no tetwe kibujenda na guma moi wa mama kwendea neba ne jogitwika mbua yiwani bakigethwa gibo ekakika lebuke kiledi obunze temi zomete na kutizo mona mangina meze kwa tambikio ndo atwani matuvolete metu yare ne no twirisaitie matuvola tikerekela waondo kaba wambe kwa jekiki kolokoki ulokugilo kandu muvuwa ndo kumombe muvuwe ndo kikoloka tindu akibwa vena vata watongwe kukonya enembe maunduni mama endeo na muno kwa samawoni mo ila serikali kuambisa milati isione sianduani no kana enembe kuweta milati ila inawine kokwo tilivota Vilingi wa Mauvoo nita Onesmus Chalo Niwona nthini wa katiba niketikiletie public participation kana mwene ndi kukonwa nthini wa mulati onetha ni wiva ukwendea kisioni kuti kwatikana ngalekoni isu yake twina ukamba wonthe atongwe ne makwithi wa maitwa ya public participation kana kukonia mwene ndi nthini wa milati ya maendeleo ni muvya muno Ones kondo wa livoti isu na twisongana mbene kana mwi wa mundume umwe wa ukuu wa katikati ni wethi wa wiki tukithekani kimwe ndwani ya koma ni ukamba wa yani kauntini ya Masaku kwenana na ene makesio kiu ni kana mwi wa mundume usu wonekie ni aithi halama kwithasia indo kesioni kiu na mama nyithia mobisa mavolisi mwi wake wonekie wina maumisie kumwa itho kukunwa mutwe na kindu kituvu o ndumwe na kumbwa kindu muthemba wa acid ila isiolete mwi wake na kuvendwa sula yake Boni Motesia novikievo na atumbanisia elivote Mokulu ni mwendena ulika ili konisia ene kisioni cha Kinyau na mwezi lukomayo ila imuvakani wa matungulu na kathiyani va kaundini ya Masaku itina wa munthi masane mamuthenya mwi wa mwanake wina ukuwa miaka 19 kwithiwa utitwe kithekani vakuve na ene nthi kiko kiki kithwa ni munini wa kivu wa kivalo cha Kinyau Juliana Katumbe angie saa mwanza ngoniwe simone ni mutongwe wa ndoa bwana Moses ambia pe mundu wekisioni mwi utomanyekana ni wao natwekala muno utomanyekana ni wao kini kivikienda umacha enethe mava Masaka uta kwithwa mate manambo manya mwene nthi uyu na kwithwa mate kwatia siasiko sia muthemba ova kuve nao mwendo wa saa 6 itakwati ripoti pe mundu waiwe pa na nundu ni na musili wa kisio no toko mituki ela toka ninda yulicha serikali ya mukukuni kila tethia na ima atuma security yoka asisia kwa masiro nitawanjane tikatawe wambua kuma kisioni cha koma ini vitire niendere shughuli niwelo ni mundu utwe wanzia yone sia hisi na isi mundu sitai wewe nasiogeria na ine tatu ndiwe twakata musisia na ndi mambi yoko ni andusi kila metho amaikulanya muno ni kwithwa vataina nze ambailu ya utonyelela kithekani ki na kuleo manya undu muyo vikie no vikangwa va kuniwe bya muthuku ula tutanaamini ono monthi nundu kuma makwacha ni tukieta mwithi ae muku ta report kwa assistant chief kwa police post nela moka nundu masani makwacha tirisi no musi wa kana ni wesauka na aka identify ni kake na nenoka nethe ya mundu ucio kitu bakithekane na ni kindu chozanye muno undu mundu ucio atangiwa baba nundu kindu cha mbeba inzi atikangale na mundu ucio ciaetia agitwa kusitwa okale kwa nthi na kusitwa
mwa mwanake uvikia kwa soni mwavisa mavolisi kumakathiane na utoa musini wa masako nthini wa nyumba cia usuvya miako ndena ukulanya na kwisikwa ni vatonyeka vakethwa vyo motumii nzia ite kumanyika kuvicha mwi wa mwanake uyu vaa yuni methwa maumia ukanyo kwa ene ndisio ni ila matonya utumika kutoa sieko cia muthemba uyu twi mwendo wa saa sita inategwa ni wianewa kana ve mundu ukithekani kwitu kini kithekani kwitu na mundu su eonania akiti okua aitwe kithekani na kuitina ndekitwe lelo mamukuiye na undu kuitwe ita ekwitwe na mota ndekwitwe na ngali so kila ndo nokulia no thuku muno pio mitwe sitimi cio thosiwe nundu ni ngwenda ukulia ta etha ni mundu ithatu meya mota kwete mundu ciba ni wiki na muno pio ukulia serikali nundu muika niwe sio pika vandu wavika kuminwa serikali kapitie kutetea muika nikwithwa either mundu ewa biashara na nicho kitimi waiwe na au mitwe basa kwa nundu wetwe baba ni mundu mitwe basa muno na okay chaba kithekani kuni kulia serikali kapitie kutetea muika na itetea mundu wothe mwana inji vindane yetu hivi nitukulia andu maboda boda mwikesa kutumi wana andu mamuthembosu mukakuwa mundu muku mukaikwicha kitumi nundu muthuku muno mwe tuketha ni mwana waku okuiwe aikwicha wewe hata kundi okulia andu maboda boda mwitha mwikiapo mwikuwa mundu mukamanya mukwite mundu mutwaite ba na mwikete kila kutumi wata agents na andu ala mekuwa andu angi makapikia kuosa mundu makamua ni yoka ala kuya mwana osu kuni tunga serikali muvea mundu akukana mituki na kututethia na kwasia ni kwatia muno imanya mwana osu mundu mwana wa skulu yo na mawisa mavolisi maende na ukunikilia nende ani mekwendekethia na wovikia na ukalatangwa na kuwekeria kana na mwenende mavani mavikia na umanya mwana kiona ulawesa umanyikata umete okisioni ki avikie kuwa iwava na itumisi yake sia kuiwa kana kuwa wasithi wa nesiva timisio kwa uni kulia serikali ya batomeka na enende titetheanisie kindu cha muthembo cio the mundu ciwikia na the mota mundu ukieva timoshukie na ikwatwa assembly station mituke kwa uti asia serikali na askali ala maose kwanithi masisi bachunguse nesa tunga muvea nundu wala momiise masasi onde gina mwene wa mwana esoka kutwethia andiacha kwa mwene wa mwana ose policy mwana uchunguzi no kuendea. Thank you sana. Ingine menda na usese uvikie kwa ilangwa na kuongelangwa kisioni cho kumavete ya wia nanzika ila maende na ikala na kutoa ise mundu moma kila muthenya nitukulia Ruto atutengea askali kila station isio onthe atuongelea askali nikana twithia na patrols kila pandu ponthe tuna monyweni tuna keno na tuna nguluni kuuni tukulia serikali thithe na patrols mbingi thina gisio kikitu tunawia ona tuindo kama wiani maitu tumita mawiani tunawia wiyo kulia wise thia ipaletha kwi patrols kisioni nundu mundu pala umie tiwoneria tiakitia kwetwe siko taithisi oneka sinde na ikathi ya muno isio ni taithi na enende kuendea na ulikuwa ni wia mwingi na nonginya vetho na matambia mailu makuongelanga Mauvoo vamwe na usesei mutongo itivi kuma va kaundini ya Masako nyini tawaboni mutesia ni muvea muno boni na niwo sieko cia muthemba ucio ngaliko ni icio nicioneka ciikinyie muno kwa umo bisa ba usese ki ulukwe ni wese ithia ni mwaikithia usese kwa ene nthi na sieko cia muthemba ucio ciuvikia na kwitha iyolekanga kana kuthela pio na twisongana mbeni kana itina wa alimu kutani wa nthi cio nthe kwi muthenyani wa iyo mwandiki munene wa chama cha kutetea mavata ma alimu ma sekondari na manisio nene kupet kauntini ya Kitui Kiokomutia ni wa mienda serikali kunenga mavata ma alimu mwanya wambe na kumathinikia kwa mituki nikana kwa ile uthukumi wo ainene na ndiki Mauvoo Mutia ni wawetakana alimu na muno alama tumitwe isioni ila sina uvungulu wa Mauvoo ni mailonengwa usesei wa kana usesei wa kuyana ila meweyani kana kuthamo kuma isioni isu kwa kila waweta isio ila sina uvungulu wa Mauvoo serikali ni ile utuma alimu alama umete isioni isu kuthukuma kunondo nimo mena umanyi wake thiwa mokila kinena wako Onesmus Chalo novikie ndeni wa umbano usuandiki Mauvoo na atumie vote itina wa alimu kutani wa nthio ntheva muthenyani wa wakatatu kuondwa thukumi wo mwandiki munene wa kutetea mavata ma alimu ungua chama cha kupetu kava wa Kitui Kiokomutia na mweta alimu methetwo mayisila maundu momu muno ila mema wiyani na vena vata wa serikali kusianya na mavata ma alimu Mutia ni waweta kwithia alimu amwe methetwo maitumu maskuluni ala meisioni ila sina uvungulu wa Mauvoo serikali ni ele kwikithia alimu asu meno sesei wa kuyana no kana kuthukuma undu vailite
kwenena mutiani kana ithwa serikali ni kuthamisi alimu isioni ila sino vungulu wa Mauvoo chambe serikali ile kuthamisi alimu ala momete isioni ila sino vungulu wa Mauvoo pala mutio kueta kana alimu asu mena otonywa kuelewa kithiomo kila kionenwa isioni isu na ni matonya kwibetangana na mbanga na mabithuki ala matonya kumila isioni isu valo kuthingilela nusu serikali kathamisi alimu maskuluni ala meva kuve na misiyo nundu wa kwithia kwina unyivu wa security kana insecurity no mwaka serikali kana TSC ende muno serikali mbe yongele security kulete kwa nondo siana sio ndasi ya Kenya sina right ya kusoma na tu ya sia kana obamwe no kula kwena insecurity no sio ukasoma kwa ne alimu alamaku nondo mone mesi ono matona kwevitha in case of insecurity ingi motia no weta kwithia alimu mena kianda cha kumanyithia amanyuma serikali ndithi itoi kunikila muno maundu mande visia alimu pala weta kwithia alimu maithuko mawia umethi tomate kwata ndivila cia ne mabatamo aikule serikali kukunikila ndivi cia alimu mwaka ucio na bitukie tutanaongelwa kindu misalane yitu twikulia nzama ya TSC na serikali ya Kenya itono bingwa mwana wako alimu siama si alimu inena nisie misala ya alimu maitu nondo gharama ya maisha eyolo muno inflation iko juu ni ambate iye nondo wa mauta kuongelwa na siendo ilaingi na yo musala wende ona kumosa na wa maisha maende na kunoa muno katika ngarama siamu otwasia musala usiswe atoinena nesia musala onawia vo mutiani wa thingilela serikali kuongelanga alimu maskuluni pala weta kwina unyivu wa alimu maskuluni maingi na ingi aweta serikali nele kuambatia anja alimu ndeve pala kuyana na mutia ukweta kana alimu maithitwe mayambatwa ndeve kwa ivinda yasa twina mathina ma unini wa alimu unyivu wa alimu ukesa kwithia uya wa mwalimu la wena wone mwingi muno na we mwingi ukisa kwithia alimu nime komana na changamoto mbingi cia ubikia siana ni mbingi nundu wa 100% transition nayo alimu ni anini kwa tukulia nzameno ya kuandika alimu ya TSC yaandika alimu kwa wingi twina ungi wa mwalimu kwikala in the same job group forever pe alimu me C2 megalete C2 job group C2 kwa miaka mbewe 10 pe alimu mabweza kuma walimone matena ndoto ya kanane makatwika either principal kana deputy principal dilivote bilingwa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo ni muvya ingi Ones na tuthiguo ya yuke swani ukunekeliwe yonania baguve kilungu cha miongo 25 kuvika miongo 3 yolo wa yana cha NND va Kenya mena uwa kiliko vala baguve amwika miongo 25 ala mena ukuwa kati wa miaka 10 na 11 nimo mena thina uo na ula uwetu hata kana ta umanitwe na ucha na utumi wanda wasya omila ni kumana naki vala yu ene yanda muvya ni wa kuthinikia andu ala methia wa na thina wa akili meenda serikali nene na ilasi ya county ithinikie thina o Angelina Mose no kutwele sembeange kuyanana na ataalamu maundu mawu wa kileko ni kana kilungu cha miongo 25 kufika miongo 3 yuluwa yana cha ene thini makwati tunu wa akili ni kumana na mathina kivuthukanyo mevo mawu masukali kanza na mawu angi kivuthukanyo. If you look at the number of people who will attend any health center in any part of this country and are perhaps queuing right now to get into to see a doctor or a clinical officer, up to 30%, 25 to 30% of them will actually be going to seek medical attention because they have a mental health need. The fact that they don't say, I am depressed or I have post-traumatic stress disorder or I have this or that other, is not that they don't have it, is because they don't know that that is what is giving them headache, stomachache, backache and so on.
Ukinikili nukuwa na nyakana amuika aingi nimekumbili tuni dhina uvala amuika miongoli na atano na alama yakatiwa miaka 10 kufika miaka 11 va Kenya makwati tuni wauwa kiliko ni kumana na madhina kivuthuka nyuvandhi ya Kenya wivo uchana utumi mudhuku andawasi ya kumila. So now we are focusing on mental health is because we realize that there's a high percentage of our young people who suffer from mental health problems in our country. The recent figures show that about 2 in 5 young people aged between the age of 10 to 17 years suffer from mental disorders. And it is during this period of adolescence and youth that most people develop mental health problems. And we also realize that our country has many stressful factors, starting with issues of poverty, starting with the problems within our families, issues of substance use, issues of ethnic tensions and human rights violations that continue to dog the health of our young people. Ona uyo vata alamu ani mambulaka na andu alama dhina soni mawau manene takanza kuambatonenza kame na mawau masukali nima kwa taoni wau akiliko na ula utonye kulea kumanyika kwa mituki wau stroke kana kukunwa ningo nwaweta kuidhwa utumieto kilungu kinene na kila ni cha miongo dhanza tu yuluwa ya na kithinika ni wau akiliko. On the same track is the fact that even medical practitioners at the clinical officer level, even some doctors, the making of that diagnosis is difficult. People who have gone there because they have diabetes, hypertension, that sort of thing, up to 40% of them will have a mental health need that more often than not goes unrecognized. In fact, the numbers are shocking. If you go, for example, to a ward where you are treating people with, say, strokes, or cancer for that matter, where those numbers can go up to 60% of hospitalized people in cancer wards is having a significant depression. Ona uyovo kukwatwa ni mesila kuya mwitu tino kukwata siana mwaka ni wambe ni kwa weto kuidhua kwe kilungu ni cha 15 yuluwa yana. Kilungu cha 5 yuluwa yana na choni cha weto kuidhua cheta imesilia kwe aka aingi na muno tulitutula tukuyana ni kumana nanza kama ya kila mwai undu ula utuma aingi mo kila mudhia wa moi matadhu kuma mawia mo undu vailite. Up to 15% of women who deliver babies so that our country can prosper, up to 15% of them in the first year of post-delivery will have postnatal depressive illness. Now those are scary numbers. Is up to 5% of our young women in the reproductive age, every month they miss going to their responsibilities as teachers, as whatever it is that they do, because of the problems associated with premenstrual dysphoric disorder, the thing that used to be called PMS. So these are serious issues that we bury our heads in the sand about, but which are real numbers in our society and community. Uombolandini wa ekomano ya ataalamu mawawa akili na psychologist kuma ilembetani ya Afrika umiloni wa sua kuna nanisi maundu alama etai wa akiliko na nzia ila matonya kutumia nika na kukitana na uo ekomano ila yendeva akaunti ya Mombasa na vala maavikia 15 kula kwe serikali nene na ila si akaunti ivikie kufadha ilovia si akuyana nika na kukitana na madhina maamuthemba u. These are really about provision of resources to the national and county level for mental health services. The budgets are still woefully low, and we think that as national and county governments start discussing budgets, that they ensure that adequate resources are allocated for mental health services across the country. The second thing we would urge the President, as he puts together his teams, is to maintain the position of Presidential Advisor on Mental Health in order for that office to coordinate continuing delivery of mental health services in the country, and for Parliament to keep their eye on the process of establishment of a commission on mental health and happiness as recommended in the task force report. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni movia anji na tuisonga na mbene kana President William Ruto notambokete musini wa Addis Ababa ndi ya Ethiopia baloko kusiye kwambelilo kwa kampuni wa komukanile wa Safaricom ndi esu President ingi notwaisi unenania na Minister munene wa Ethiopia Abiy Ahmed yuluwa unyanya kati wa ndi esu na Kenya Caleb Chalwa Mutunga nokutweleza.
Nindambuka ya musumbi Dr. William Samoei Ruto ndi mutu ya Ethiopia kielelo na kuvingwa ya uthukumi wa kampuni ya mikumkanilya Safaricom kuthukuma ku ndi mutui akithokwa ni minister munene na ulani wendongoi ndini wa Ndhisu Abiy Ahmed. Unenine wake Ruto ni walulumelia muguo ndini wa nthi cia Afrika na vala wawetakana kauwa nthi ni kisii kinene cha kweta maendeleo ndini wa elempeta yi. Ndongo hii ni sietekela na kuthukuma na imwe kukitoma mai ndini wa nthi cia Afrika yumelone wa sua na ula muno ukothaa kukonia ikundi ya imamai ya Al-Shabaab na une ndini wa kuikiria kana nthi ila si uvyani wa elempeta ya Afrika kana wendewa Horn of Africa ni cia kwata muguo. Agitinia maundu ma kwambata kwa thwa wa maleu ndongo ino ya Kenya ni akiria kana Kenya ni kuanzisha kuwanga nukuma Ethiopia na ila ina ngetha mbingi ya mumea usu. Ni waikiria kana ingi nthi isi eli Kenya na Ethiopia nisio kwatiania nthini wa ukuna na njeki kukilio kwati wo. Matanamba kuvingwa ya kampuni wa Safaricom muthukumi nthini wa chathi kiki mwana Ruto ni wenda Prime Minister wa Ethiopia Ahmed atumia evandali wa Lamu kuya kisuani kuete na kutuma miyo nthini wa Ndhisu. Kampuni wa Safaricom yuni wanzisi uthukumi nthini wa nthi mutui ya Ethiopia itina wa chathi kiki kila chaeteva mwendongo ii ila cianena ni cia maundu ma maendeeo kati wa nthi ile na ile mpeta ya Afrika. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvia Chalo kondo wange wa isu na indi ya mbondo madhini wa uthiumu ungi mukuvi na ngosio na Mauvoo mbe yange nguye na wakavikia na kuonda vya anakwete woni waku yulwa Mauvoo anani na kuonengelelia tuyambe aba ya mbunge kila cha kiteka Speaker Moses Wetangula na wavikia na kwasia ala aingi ni Kenya kwanza azimio ni mo anini ayumbe ma azimio na mo maasya kana nemea uthi kotini kuvikia na kuoliana na kiu cha Speaker Wetangula cha umundi ile itetu kenda imwitano namba utimani mukuve batende vina mitandao ni itu ya mkumu kanilendo kadibasa nenzio kedeti. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kile joo kidogo twende Yo bundi as you do get you apart from passing where you know around this chunu ndo nangi mena sinduni na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaje sindusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo mbe tukwatiane na producer wa mbadi before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi ye nitakuconfirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziva Mutongoi TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Itamba hii ni sisi soba zetu usio na si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu asu noko tumia ama mota mundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambi meani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu mda wika ni wenda profit kwa wika ukakatulate your managing affordable kwa customer duka mu exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingo sebe yabo wende ka chao na yo wenda ukeba wina iko
iko ya mudamba iko ya ngazi ya makaa nyendu me ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isino kwa isino minyana ni tatu uyene uyava mutongo TV ngwata ne amukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongoete kwa witi mwithianu na wanda wasiki wo kunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imbonoti kenda kenda noti noti nyanya nyanya kana noti muonza nyanya noti muonza noti kenda kenda noti noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Kalibu ingine ende na kuumanyithia itina wa serikali ya kaunti ya Masaku kunya ichandawa masipitali ni kipathokanio yu gavana wa Vinya Ndeti ni wakudwa asimane na alama tonya idhiwa na muvango wa kwananga na kuvitha mali ya mwenendi masipitali ni vala mwema enendi kuma isioni siaka ngundo na matungulu maweta veona dhina wanda wa masipitali ni amwe oila enendi matena ukwati wa kwithoya ndawa ingi enendi ni mamukulia gavana ukuthinikia makwani ala makwanete milati ya masibitali na ila ya kwamie isione kipathokanio na kutamba icha maundu mawiti. Tutungia muvyata gavana Masaku nitu anunenga nienda wa masibitali na sibitali situ lisiende nesa lakini kila tuokolia sisia wethene cia si wenda waisu ikaambia kuma luanzani mekola ikathiuta mwenende ende na unama nundu tuona ni wa mwenende moyo muito wa kuwandawa na tutungia muvyano ndo wa kiu nikilanga vanoneki nona uenda wakangundo lakini bado kwa na complain wethika ngundo kaitwa no kaandike wanda oka inda wako ina isa sinema tukithero na rana isa serikali ya sinema tukwatenge ya sinema hatutaki hiyo ketha mundu wathi itwa kangundo anewe ndawa cionthe teke wateka wendawa equipment siekewa teke wati uketala ukothimwa ndiko nondo tona utweka uko kuna visa tala no yani hospitali ya serikali ito tumie nesa na malalamishi asungo nena ne kindu nyemwene nonete na ithe tando makisio kiki twine vinda ya sanondo hospitali ile ito sungukete baba ila ibakubi kakuyoni ile ngiye kangundo kivani na twasizia babuba kila bandu ni tabena over 10 kilometers kondu ithe ne tukuya takisio nikwinda ne twatengie kisio cha hospitali ndo kikwata na nzela ya ilite ithie andu mayot na gavana wa Masaku tusiesie moke tumanenge wa hospitali mbeza vala siuma matunenge twibange ina miaka mingi oyende na kwakwa kuma 2013 mpaka umuthi na musiako we obo ne wombo iwe ayu vala ni kithekani wanengania kiwanza kicha hospitali na nicho kichake kichoka na kumebinda ju twe watwetele mbesa itu newe bilika tu yanu kutwete mbesa twetela
twale yaona tatuma masaku kwa ngabana twaitwa nenge ngabana balua latandikiwe ni nzama ila tamunengie balua ngabana asia nukusungia balua ngabana kume binda yo no mundi lasungia balua atuya kwata mbesa kwa withi itwa isikana sibitali ndika kwa tutea ibe na tasia baba ikailelo ebia nondo nandwa ingia la manenga ni itheka imagwite thina Gusanizyo niende na ukusiwa yulu wa kitheka chaye kamana eli na miongo itatu kila kithitwe kitumwa ni ngwatanio ya Ziban Settlement Scheme lelo ni munene wa Thika ni kuya Kiambu atongwe mangwatanio matongwe ni munini wa mwene kivila John WINAKE ni maliana na itambia ya yukundi yingi na ila yuwetwa kana ila yuweta kitheka kiuta cho na vala waweta hata meuteswa mathame kuma kithekani kiu vala waumya ukanio kwa enendi maiketikile kukengwa na kuthoewa kitheka vau. WINAKE members na komiti ya Ziban Settlement Scheme wamefukuzwa huko na kundi ambayo ililetwa hapo. Watu ambao si wenye shamba ni sisi, wale wanajulikana hata kisheria, lakini kumekuja manjambazi watupukuza kwa manyumba yetu, mahali tulikuwa tunalala na watoto wetu sasa tunakomboa, na ni kitu inatutesa sana. Kitu tungeomba tu serikali yetu, station yetu ya polisi ile iko karibu, wasikubali watu wateswe na kupigwa bure. Ni jambo limeniuma na likauma watu wote wa Ziban Settlement Scheme. So ile kitu tungeomba tu serikali tungiuliza, kama mtu anasema ako na shamba pale ama ako na ploti pale Ziban Settlement Scheme, serikali ichukue advantage ya kumaliza vita hapo. Mtu akienda kuripoti pale aitishwe dokumenti yake ya ploti. So ile kitu maombi yangu ningesema serikali ingilie, kama mtu ako na kitu yake pale aitishwe dokumenti, asiseme kitu ni yake bila dokumenti. Tumekatakata miti tulikuwa tumepanda yote hawa watu, na niko na hakika hawa watu hakuna mtu akona barua hapo na hakuna mtu akona ploti hapo. Tunaishi na wasiwasi, hatuishi poa. Uwezi tembea kutoka mpaka pale juu, wale watu ni watu mnajuana. Wamekuwa wakisumbuliwa huko, wamekuwa wakipigwa huko na majambazi ambayo wanaorganiziwa na grupu ambaye ilijitenga na sisi kama na ofisi yetu. Tungeomba tu serikali ikaweza kuingilia na kutupatia ulinzi. Ombi langu kwa serikali, ningeomba venye tu rais anasema hataki ufisadi, anataka kuanza serikali mpya na mambo mpya. Tafadhali tungekuomba rais wetu uweze kuingilia kati ya hii shamba, juu imekuwa ni shida, ni miaka na miaka tumekuwa tukisumbuliwa. Kwa hivyo tungeomba tu serikali kupitia kwa new IG wa polisi aweze kushughulikia hii mambo yetu. Ndongo ikuma kauntini ya Tana River itina kana ndongo ikuma kwa kauntini ya Tana River nisiende na kuteta muno itina wa kaunti esukulea kwithiwa kana kutalawata imwe ikwendaliwa utethio na ula bikiena kwambelelwa ni President William Ruto mithenya mivuthu mivitu mayamusia kuma Tana North nimenda serikali nene na ila ya kaunti kulikilila kati na kwitana enendi na liu vamona kiwu cha unywa na cha unyithia indosio. Shida ambayo yetu ni ukame. Isitoshe kuna maskuli sasa imefungwa. Zile shule zimefungwa kwa sababu wazazi hawana fees ya kulipa. Mfano jana nilikuwa Mororo High. Shule imefungwa, watoto wote wamefukuzwa. Mzazi baba hayuko. Ameenda na ile mbuzi 5 ama 10 akona naye huko msituni kabisa amepotea naye. Mama hana la kusema. Vile dada yetu amesema kina mama na watoto wanahangaika kabisa vijijini. Isitoshe wafadhili ni wachache katika Tana River. Serikali yetu kupitia gavana yetu tunaomba tafadhali mambo ya maji na chakula iangaliwe haraka iwezekanavyo. Tuko tayari kusaidiana. Hatusemi gavana peke yake afanye. Ni serikali mbili tunasaidiana. Tushauriane. Na national government pia tunaambia tafadhali waangalie maslahi ya Tana River. Unaweza pata mama anaenda kilomita zaidi ya 13. Anaenda tu kutafuta maji na saa nyingine unaenda unakuta hata hiyo maji ni foleni. Na unaweza kuta mtu anaweza shinda hapo hata atoke hapo kama saa 2 anafika kwa nyumba karibu saa 7 za usiku. Kwa hivyo sisi tunaomba kama akina mama tafadhalini
kupitia gavana wetu na hata serikali kuu, tafadhali tunaomba muje mrescue hii watu, kwa sababu akina mama wako na shida sana, na isitoshe hali yao imedhoofika, njaa ndio hii. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na tunaomba gavana wetu na pia wafadhili pia, tafadhalini msikie kilio chetu, muweze kuja kusaidia akina mama hapa Tana River, especially Tana North. Kawaida huwa tunayafanya kwa mshikamano na washikadau wengine, county government, Red Cross, national government, NDMA, German Agro Action. Sasa tuko na hawa wamekuja World Vision na mashirika mengine. Kabla ya uchaguzi tulikuwa tushaka mashirika yale ya agriculture, ya kilimo, na mashirika yale ya mambo ya maji, na tukatengeneza mpangilio wa kuweza kufanya kazi pamoja bila ya kupoteza resources. Kuna kwa wakati mwingine watu wawili wanafanya kazi moja. Sasa tukagawanya majukumu ili kila shirika iweze kufanya upande wake, na hiyo program imekuwa inaendelea mpaka sasa. Kwa wakati ule mashirika mengine hayakuwa na pesa, sisi tulikuwa na pesa under the disaster, because we had already tulikuwa tushamaliza the